Keblai Pibaro syagatup kebor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentah kesengi kilong. Hiaru Menteri Rangba syalat kensau banjungo ke jingking juri bertemai. No jingirap ke HYC syakalong ying riu kentai besyam jinjar hamausngi West Khasi Hills. Penkiu ke sorkar ya ke belas ngi kimen kinong elam ke kenam. Bat IT ubak Pius Marwin lai pulai lak tingka syaka umpung Athletic Sports and Cultural Club. Bat mentang inpa syaki kubor bakham banyak. Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma, ringkat bat kakong Amprin Lingdo, Marcus N. Marak, Chief Secretary, bat ki officer jang kita nak berper kila lej da ka boss banjungo e ka shinong seat ka badon na kathan lat kensau East Khasi Hills District. Kani ka jinglet jingo kalong shibenta jang ka jingelang ki Menteri Cabinet ba arsengi ka balalong hasora. Ka jinglet jingo e ka shinong seat kalong ban pet sani ka jingking juri bethamai balatip kerteng kum ka umkar living root bridge. Bat banyak kendu uba haliwar, urang ba ubalas dang bantan 3 ke jingking jeri ha kini kejaka. Habakren kini kesengi, Menteri Rangba ulapin benai ke jing angnut ke sorkar ban penek pensa ikiriti ke dustur ki barim, bat ban yadai ke mei mariang na ke jing penjot bat jing penjulor haram ni ya ka ha kini kejuk. Habakren syakinong syong bat kinong elam jeng ki projek penroy hakini kethan Menteri Rangba ulapin kenmau ke jing koridor jong ke jingking juri kabalong ke benta bekongsan jong kethan kabalane bat san menta lapalat lai spa snem karta ban kentiu ya kalit kawan bat kekit kaba jeng ki pat ba kethan riwar ke jela. No, in fact, I can give the kind of press release the press statement from here itself. Yes. So we are here as part of our cabinet retreat in Sage Village, and we have come to see this beautiful living root bridge which has been constructed by the headman out here since he was 10 years old, and it has taken more than 40 years for this to take shape of what we are seeing right now. 50 years plus it has taken. And the work is still going on. And I think if you can see on top, the second phase or the second level of a natural skywalk, I should say, is also being constructed. And this is really a testament of the knowledge that has been passed on from generations and the tradition that has been followed. And this reflective of the belief of the people to, sustain and maintain our environment. And this is, I think, one of the best examples of bringing in tradition, sustainability, art, and technology all together. As mentioned, that this is not constructing a bridge, but this is actually weaving a bridge. And it's amazing to see that there are bridges like these which are 300 years old. And it is a great experience for all of us as cabinet ministers and officials to be here today. And I really would like to thank the village headmen and all the villagers out here for having organized this wonderful program for us. And we are also happy to announce that we will be providing sufficient infrastructure in terms of road connectivity and tourism development so that we are able to promote this culture and this entire place in a way that the tourists from all over the country and the world can experience the true values and nature and this experience of this village as well as of Meghalaya State. So once again, I thank all of you for organizing this wonderful program. Thank you very much. Kaseng Nyotrep Youth Council HYC Rimulyang Circle mentagasngi kilalit banno jingirap syakalong ying jongkong Ridalin Shilla nakasnong mausngi kabahap hapo jerngam serdarship namar ke jingjenjar jongkati kalong ying riu kentay kabadon hadu riu ngut ki khon badang rit. Nakaliang jong kaseng kalayo ru banno jingirap de kitiar kitar syakate kalong ying harangkat ki marba mardi harangkat kasong pisa kum shibenta banya kenerlem yagi kiti basbun nakabenta kate kalong ying kabasyam jenjar. Nalor ki dukot jong kaseng HYC kate kasengi kasaki da kajinge don lang
Daw Sekretari Kishnong Tinghor uba Rivaldo Victus A uba ladon bentaru ban no senyang lang syakatay kalong yin. Buar di laman saya masaan harus main buar. Oh, mana? Kena gutu na play ni ranto. Ang kublay siguro. Kublay bar mama tu. Oh, ya. Nabi. Mabuk dari pura. Anak sudah tahu. Ang kublay siguro no. Nah. Kublay. Yang ini keseng singobai kublai kerpang na ya I Sekretari Kishnong jong Kishnong Tinghor iblay don lang bengi bat ibalala ru bani rap blem mi long yin I masong basah mi tiar tungki spon liang debar bertiwi-tiwi tiar yin mereka juga kuar ngesngoban ada sngo kemen ru ban banyu I ba nakaliang jong I kutum jongaru ila yoban IT ya ki jan pong sekini kun jong kani kaying ban nakaliang jong I kaseng ila no sinyang kani Kishnong jong I nang ni na po mosni ni sutu biang ka jingya kijat kamduna ya ka sausan kenta ban ya ka lenti klau bahadu maki info han Kishnong sipo bjim damit ya kani kalong ka ka wa bin singau yang I kum kaseng ni da singau sen do kata-kata Andre nakaliang jungi ngemla ban la nomor kane kade kamin kamsem jonti dan subu ke jin tu kam ba kum kini ki jin yang kwa ban yo I akadong kathan nane hagari ba ke jaj ban riu ke jun marni singu biang ke jing penyab riu ke ba khamsir khai tam kade ke jing sa I kun rai kade halor kani kanong rim bagi singu biang bangi nyale kat bala ban rading khong ya kum kini ki nomor ba kalong si benta bakum katma bangi hiar ban kuput ya kilong kumi limba ban hakti di kini kikun katne hagane kalong yin da ndrei nadu ubnai me ba dewan thai sini snong ba atkum ga jing tu jam I bagla du no wat dikun ya ka school ba ilik kule ban tho ya ka exam final da hadu menta ba ini kikun ru gila jenjar man wat school sewai nomor ba imla ban len ya kata na kaliang jong kemi gala tu ba umpat la ban pendap ya ke by school ban siu by school by court sa kete ke school ba kile jin suwa da henry wala kata ru nyim padon kanu ke jin kulan henry ngin sa bersang ban yale ban excite kat bala kat badon ibor ibarit jongi kum ka kenhun baringkat ikatu kat ne kiru rong ba tu by side ya kersan lang ini nak por ini thau kilat kilinti begini ikun indai bandu no yang lajong ka hok kamtam ya ke jing pule kum kini por si umta ke badon kamtam ke de ke jinang jing start te kum ta na kaliang jongi ni aga kitbok kidruang ni kum ka ying kasam ba indai bandu jing kerman ba kinang yo ya kamet ke basai ke klan ba pisanang ya kindu yangi warsngul erang warsngul du jing kerman ada pisam kilo jing bersang ban tip singi nama larang idon kilat kilinti wa nakaliang dungi kasangin mungki ya pi hadu isi Kesorkar Meghalaya kalapan bana ban penkiu ya ke Bible lasngi hakitanat bepher kabanya ha bat ke jingkiu ki dor ki mur jeng ki marba mardi bakongsan hakini kisngi. Kani karai kalapan kimeni kinong ilam ke seng san hima kun New Trap National Awakening Movement knam ki bala juduryap banya kun bat ya sat na kabenta kinong belasngi. Habakren shigla pathai kubor ha ka no pai sngi khatway trik kalalangkot arjar arpusan uba Thomas Pasa working president ulaong. Kajing penkiu bai belas ngi ke sorkar kalong ke bebahatam Henry kampat penhun purai ke seng namar bekidor jeng kimar ki mata kila nang yai kiu kat benang mi kisngi. Kum tau kemi lenti bakan nang penkiu syuk ha kisngi ki benai bandang wan. Nalor katau loong ru balalap babun ni kita nak terekam ke sorkar kimpat penterekam ke minimum living wages kumbalabu ke sorkar.
Ula kentui ki bor bapenya ikitanak terekam ke sorkar ban siu de living minimum wages na kebenta kinong teri belasngi nang ni syakman. Kalau kata support politik sih. Kalau kau dengan pincai kan dengan wei apa dia berkenam. Ya kenam lah tahu hu ajar ai. Dah kata kajing temu mensyakri ya tak beri nyok terap. Nak kata kadau ya kerteng lah sud syur ha kerteng juga jai bendri nyok terap. Kampat don ka san hima ka banut ban sud ban syur ka kerteng ka jongka ha kerteng ka nyok terap. Nyok terap ikan tien penyok snyo ki seng balang i babun. Ha ka san hima penyok snyo tang ha ka khnap. Bat mangai la diru. Wat lah gitu ki por ngampat don ka khnam ka don ka service ko jonga. Hene naduk ki por la don ka ji sultanat ngan ka seng nomor ka connect bat ngate. Kadu ka connection bat nga. Sultanan maka dia seng ke jongai kam dia seng jong kiwe dia hading untuk kapor ki babon ki lami ki alep bat nak baburam ki bawan nungkong sa khnam ki la khro ki la pensuthu ya kata kanong rum jong khnam bat ki lami no ila dia hende kita ki la suthu bat dia ki la ya kanong rum jong ki la ne ka khnam dia nak leng jong art politely sistem lai lenti kumase bat kadai ka seng ka bale si kamdai ka upai ba unyo i tang ki por election atharai upai ba un kubur ba pinyo i ka khanam haman ki benta ki ba ka jai bunde bodan kam minju ri ban keren ni ki mat ki jura ki bodan kam ban keren de ka basakut pada ka election hi kadai ka khakti jo upai ba kum ka badai ka seng padang ni tarwai le de ka syong pada upai ba ka e Pidan em kejing surit mesem awak kenam kamdon yu emle pia kun ta fresh kam tam lai pi minta pinya kun yu kertong GDP wa kasan do minister no wa pon do majaya baru delebat tutup in kasan yu kertong do ini GDP badin sechan argut ki emle pinya kun no percaya pi ka election kalau ngum ni ngong ngaju ong i pai ba kum ni haba pitit yu sok sao wat pe yu sok jam tara pe yu sok sao ma yu ngat pada do sok sao baput takadao no maka mindset jong pai ba kumno village election ka balong ko kungsan ba takadao ong ngala ong meneru ba uwei candidate manga matarwai na di bani khuni ka election lada nga job ngan kit click mangahi ngan deliver mangahi palana nga fail ngan kit pop mangahi omdon ban ban kit ikipop ki jonga lada nga bakala ka trikam ma lani umdan mala ban simya kata ka nam borom la katri ki kam babar di mangai di habakut ka ukurtau udai wei ni ki aspek ki bakongsan ba ka election lada de hakani konsusine hakiwi ki wei ru lada kadan da kawai kam perkhat perdain le sing kata ka jingong ji bobon balang ba ka council ditang ka political launching pad jong ki political party ki political candidate let's say kandon ka jing sisa ko bakalong mentan yo politely sistem layak dis council balai ka se council long ni ki an ki don la tho ka ai mo tong khasi bala balong long ra ma sinong hene baru don balong kadon ka ai po ka dis council ka bong ba ka dis council ka di ban limit no ya kita ki trading license lamba ka isi ka don ni ka bor ban limit no ki trade license ki baka isi ke isu na kapor sa kapor nang bangin regulate ko bakalong mentapi balay kani ka ani ong ka trading by non tribal regulation ka kentin regulation ka tho bangin regulate kung utu ka kor bala adap ko dengan pendrek no ngin thang no ko gain kata ka jing thumu joga regulation gain hede ka kung balong menta ki la shlei sabar ka bortir dan bag regulate teka sili sabar teka nega flood ngalong pi kan sa tap ya jai bende bodo kawai padon kam ya ki bele ki bosong thu ya ka kentin kamut ayu regulate ban regulate klang ba ka jing singai ka jing era kan wan om tang hakan ya kan ni ka pateng ni khamtam me ki pateng ki banwan ki bangi isinai te kita ki di kimat ki jura ki bagi pai ba ki ban perkhat ba so Uba Pius Marwin, MLA Karanikor, ula IT ke work order ke Basyongdor Lai Pulai Lak Tingka sya ke Umpung Athletic Sports and Cultural Club, UASCC, ban penbhai ke Madan Football hasnong Umpung ha ke Katway Terik ke Lalengkot. Ya ke jingelang belingkot la penya di uba wallet kardau sau bat bun ba kipat ba ke Lasaki ha kini kesengi.
Ya kini kepisa lai pulai lak tingkah lebih nak kepala pisa Chief Minister Social Development Fund jong senyam arjar arpusan. Kinongkit kam ke umpung Athletic Sports and Cultural Club kila penpau ke jingkemen ke bakra namar hadin arpusan senyam kila yo ikini ke jingirap ke sorkar lingba unong mi kemat jengki. Kinong ilam jong ke klub kila itu bahagi senyam balala kila kerpat bun sin ni kinong ilam pat ba banang ke sorkar ban ai ke jingirap ban penpai kemadan nilai kai ha umpung. Baru ke jingkerpat kila bujai tak haduk kini kesengi ba Pius MLA ula penuyo jingirap ban penbahai kini badan football. Kila penpau ke jingkermen bagi samla kentai bat cenderang ni kini kethan kin kiu irat ha ke jingil akai bebunjat ha kipor pandang wan. Nak apa berpenslur ya ki khun samla ke ben mi syakmat. Bagi don kisap kita lan. Lembang ini ya kisap ke joki ngipat ni penslur iki. Nginra iki sya district, nginra iki sya kapo state. Kata kadai kathong kajung. Di kumbang nga omanta kathong kajungi kalompa. Ginumara ya karoy kapar haba magkiya. Ngasko sarong. Banyu kyak hagane kasnong kajung. Kay kamram kaba na kale kajung pi anut. Ngamong basis pa person kaba ngalap pendep, nilalap pendep. Henry haka Henry usno snemtam. Nanti kira rumah dan nak kami kesamla kila nyau yang abang lalong nomor ikmat pala bon snem. Nama beli bangawan siwan kemud pimpin kata tak kain bon snem. Henry kila nyau bang lalong Henry sultan snem tam. Macam aja kat pra Hoprai Agos atau September. Delengi kain kemud Henry snem tam. Hari ini Henry snem tam. Lalu nyau hapok kasnong umpung kejopi ngakwa berkemah. Nama don teng kibri kipen suku bakla. Umle jong pi shishong khop, umle jong pi umle ye. Umle jong pi kham terkam ye. Nama crunch kan ye kan. Ngai kedo ye menteri kepol bangalong. Bangawan pok kasnong ka jong pi. Yong bagai snong umpung kemat ki nong ki bos sokal. Lali ki nong mikmat ki leben ki ben ye kasnong umpung iladap cispa snen ngimel komiti hon. Kata apa penikmat di rumah nak kasih nongke copi. Dalam ngalih sebalat kantor pun. Di menteri balat yang ingat wan berpet ya knyok berwan pet ya kereka. Wak kajungi suan kene ye. Hadu lakran mat. Ngam to pun kebut ngalong mumun ngamang su. Yang wan suan mantap berpet kene ye. Negong yaisha. Ngarang sulong memikmat. Suwa yaisha. Tang hadin katu kene pun lagi tau pulur gitu ya kasih apa balat. Minta aku lur gitu ya kasih hangnya apa mau silia saya semua yang itu tembak apa mau terapun atau ngiji ya kata ke skin support kita mencuan samsak tam gitu guys ora ya skin nak kata ke kuat ke pendep ya kenika sob sentar apa kasih umpung kaba minsa one play but everyone biar play kapan kot kecing everyone kecing one eye sobha kecing ngin soan play hante apa song jo pi ka video ya ka sob sentar khampam ke juk ipor ki ba menta Kinoilam ke Nyotrap Integrated Territorial Organisation ha ka khatway turek ko lalengkot kila kerpat bat kentui ki bor jang ke Meghalaya Electric Corporation Limited MEECL banker sainarno ek transformer ka bedona ka snong new tasku namar ka bu iki pat ba ki biat linti hajan kini ke transformer ha ka jingma ba jingmen saw ka bakra kini ke jingma ka long khamtam e iki kena school ki biat hajan jongka man kasngi ha ka porslap bat ayom lior Dari hakaba ngiyo banya pelu jemut bat kinong ilam snong jongga new tasku kidon lang hane ki irong ba snong bane pe dikimi ya ka jimlang salang ka khia ka sono po jongga ne snong new tasku harkat ke jingi don lang di executive member jongga ne snong secretary jongga ne snong kumba pili I ya gane ka transformer ka badon hapdeng snong harut surok ba ndai kane ka tik ya ka air ka hapo mensim ka jungi namar ba kumbang la sya yui na kapor ha ki wei snong la ne ha ki wei ki jaka kawanra ya ka jingdu ya ki mensim ki ba lui khamtam ya ki khulung ki khna ki ba sya smart banile kai halenti ha sengkin ndai lengba da ka jing bom tip ka jungki la ne kata ka jinglong khna ka juki maybe you la se kin poi kta la ne kin poi le kai hajan jong ne transformer ndrai kane kanwanra ya ke ke jingja ka basusi ndrai hadu mata kampat don ya kum kata ka jingja hapo jong kane ka snong ndrai ya kata ngimla ban ong
lane maybe you la se lasai lasisngi kanwan urlong kum kata ka jingja henry nagaliang jongka shlong nagaliang jongka hitori boy district ngi kin tujur ya ketenat ke bedipek ya ke department ke bedipek ya ketenat jongka electricity kamtam ya ka department jongka MECL bakin pentri no mardor ban aino ya ka kendrol ane ka jingker ke bedai jongka pensing kenang ba kaniada nak bata kanu ke jingma ke bawan up aga hakalik ke wan jong kinong susnong jong kane ka new tasku henry kumbang le yo snyo na irang ba snong nagaliang jong ka snong hi kila raise ka complain kila bu ya ka application hapo katanat jong ka MECL henry matal jin arsnem duna henry nagaliang jong ka department kimpat klem le lane kimpat syak skor ya kate ka application lane kate ka jing raise complain ka jungki Ndreng ngi tujur ya ke department hi ba kan subha ban le no kham kloi haswa banja ya kita ki jingja ki basusi khanang ba ban lai na kata ke jingdu ya ke mensim ki balului hapo jongane ke snong ka thau hapo jong dong ka than nga jungi hang ne bat ru ngakwa ru ban ong hang ne kapor kumbang layo ban ya kran gibru snong jong kinoi lam snong jong ka new tasku kidon kita ki post hang ne hang tai sashi jaka arjaka kita ke bla jan khalam ane kita kibala jantkut no ndai ngi tujuri ka department hi bakan subha banwan survey no bakan subha banwan pek wan kimi no dala ki maddo la jong nang bamaka kan ya ka Uba Vincent H. Pala, President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee, ringkat bau Dr. A. Chella Kumar Uperman Kasing Congress na kebenta ke Meghalaya, kilapan pau ke jingkermen baskem baka Congress kan sabat ya ke jingsensyar ha ke khasi bat Janta Hills Autonomous District Council. Kini yalam ke Congress kilapan pau ya ke jingkermen ha ke jingyalang pin itu kmat ya ki kertong jongka ha ke khatway terik ha Congress Bhavan Shillong sya ki pat bat nong tap vote jong kini ki artli ke District Council. Haduk menta ke Kongres keledep penbena arpunyawut ki kertong ban yakuni ke election MDC sya ke ying dorbar ke HEDC bat khat riungut sya ke ying dorbar GHEDC. Uba Vincent uloong bakiway pat kiseng ke lepin isyai bikimla bat kim don bor ban sensyare ke HEDC bat GHEDC haduk bekut ke samoy sansnem. Uloong badaitang ke Kongres keseng bala rimtam hakari ke badon ke bor kamany bat kinoyalam ki babiang ban sensyar na ke benta ke jingbet jingbiang jeng ki pat ba ke jela. Ulai tu bak MPCC kawan ra akhmat ki pai ba ki kerteng bat kidur kidar jong ki kertong ki bani kun hak election MDC sya ke ying dor par ki HEDC bat GHEDC. Ha pedeng kini ki kertong ki don ki belalong teng ki MDC bat ki don ru ki kerteng bat ki kertong bathamai uloong. Ayawan hang ni ipan ma bru bangi la kham man slam na mar ka meeting personal thoi ki candidate ni bon ki wan menne ti la ai ki kum ke jing pen itho ke jing sandur bat ha ga jo ko poro bengi airo ki training in the sense ba ke issue bengi de ban sim na mata kane ka election hakonu kor kompide ban kren but hanu kor kom ban manage ki election ki committee ke prepare the form hakonu ai information yingi khanang bengi la ban coordinate na kaliang jong ka state ka district but ki block ki prepare de kaliang jong i hadok menin ngila declare ki candidate kumba Saupo are would ki candidate almost 75% na ki jinon kam nila ai ka first list second list but ka third list ngin sapait na markidon ki area ba ngibon ki candidate ngi hap persang ban ra consensus te ki don ki area ro ci ar likely ki sit ba ngi empat biang ki candidate ki block ki dang panpor te ngi dang up ketaro kata kadau ba kumbalong mentang ngila ai na kermen kan election menta kan long ka jingkerku ya ka kongres ro namar ba kade kawe ne kilat hadin bala pet ki MLA la pet ki nokit kam jungi ngila rebuild biang ya ka party ngila bancit ya ki candidate ke mix ki barim ki don ki batmai ki don ki samla ki don ki ba experience ki don te kane ka tim ga jungi menta ha pangi pej wan po press rumah ki don hi nang ta ki engineer no ki don hi ki doctors ki don ki MBA ki don hi teng iba kan biang tegadero ka por bang idang sudap ya ka election ka enrollment jong ki youth congress tengah try ba ka jing tre sistem kan kam isngain kan kam ipo namata kan election ka banwan na penpau ka jing songo ya ka jing tre sistem jong iba pensngain kaliang jong i ki bobon ila isim benta ila betai ro ila training ro ki bobon mata ka discouncil la dewe veteran hapo discouncil
kumjo rui Pak Manuel bala ai training keleng kelali Cechan Hills kelali Karo Hills keleng ban ai training ye ki samla ki jongi te ni welcome ni kenu ka jingkeli jongpi tang bala keli mono wat repeat ke jingkeli min Hagatup kerteng baar keseng National People's Party NPP kalapan banapat ba hagakatway terik kelalengkot sa nyongut ki kertong banyakun hak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council KHUDC. Uba Hamletson Darling Working President KNPP ulapan banai ki kerteng jang ke Dr. Amanda Annette Pakenten na maukan raw ba Joblin Sten na mauti ba Sostenus Sotun na jirang ba Samlin Malnyang na soyong ba Elias Karbikhiu na mauring keneng, ba Sharailang Wajri na mauthat asyan, ba uba Kordor El Nongkenri na pentorong kra. Ba dakitu ki kubor ngilapoy siya kabakot tat haduk bang nesyam biyang kublay sibon.